Montage, Demontage, Schlösserarbeiten. Traditionsfirma Jacques Streff huet sich an der Stahlindustrie en Numm gemach. Präpariert Metallkonstruktionen, Trape, Glenneren an Lokation vu mobile Kranen mat bis zu 200 Tonnen och fir privat. 80 Joer Entreprise Jacques Streff, Sohn artisanal Gaderscheier zu Deverding. An den nächsten Minuten gesieht dat März-Emission vu Faszination Motorsport. An Entretemps huet Saison 2018 auch schon ugefangen. Die Eistralier fir Ehe schon gefilmt. Alles geht mat der Legende Boucle de Bastogne. Den nächste Weekend am Februar sind nächst Legende Boucle de Bastogne organisiert gin. 12 Regularitests sind Samstag, 3. Februar gefuhr gin. Am Bild den Thierry Neuville de Permadeng Opel Corsa A. Wie das den Auto net dem historischen Reglement entspricht, gëtt den Equipage zwar am Klassement gefauert, End vom Rallye gisi awer rausgeholt. Mat der Nummer 1 gesiet de Bernhard Münster, hin as och no pur Kilometer Kurs unterspëtzt vun der Epreuve. Knapp 100 Lieder fand man dann op der zweiter Position de François Duval, mat eng vor der Skort vu 1974. Start Nummer 3 ass de Grégoire de Mébius op eng Porsche. Am an eng ente Escort ha am Bildere Nowerreit. Ganz séier NRW och de Gisela de Mébius mat eng Nissan 240 RS. De Stefan Stuff mat der Start Nummer 12 op eng ente Escort huet Legend Show gewonnen am Joar 2011. De Circuitspezialist Fred Capras fir d'Era Litour an do gëtt hin ëmmer sei bestcht. Erwähnen gilt nach, dass bei der Legend zwei Teamer angemeldet waren. Das waren Kriddel Hack und Weber Graskes. Mit beide sind nicht in die Paar gegangen.
No 10 RTen ass Narmer de Bernard Münster am Porsch unterspëtzt fir François Duval. Bis op die dritte Platz no 4 gekämpft, huet sech Well de Fred Capras ma Eskort. An Heimer Eskort de Franzos Brian Bouffier. Hier firiert ëmmer besser Zäite. Eng gut Leichtung weis ass de Romain Dallet mam Opel Kadett C, den de 5. ass no 10 RTen.
Firiert Nuetginnners goufe 2 Changementer. No dem lächten RT huet de François Duval spëtzt vum Rallye iwwerholl. An der Zzweet wat changéiert huet, wat firder. Et huet ëmmer méi geschneit, an Strosse sinn no an no zougangen. Ouais, c'est ça quoi le bonheur. Den Thierry Neuville hat de Rallye Cloa gewonnen, wann en het Deften an der Wertung fuhren. Meet ass net méi wie gerecht, dat se net am Klassement steet, fir dats den Auto net konform war. Den Ekipage wollt sech einfach op dem Flotteparcours hai amuséieren. Désormais est venu pour le plaisir, pour nous faire plaisir. Et avec évidemment en plus son chapeau. Et on les retrouvera évidemment. Sonntag stungen nach enker 7 RTen Programm, zum Deels op relativ glade Strossen. De Gewënner vun de Legend Boucle de Bastogne 2018 ass de Franzos Brian Buffet. Hin huet spëtzt iwwerholl, no deems de François Duval e Plattekrot a wertvoll Zäit verlo huet. An hai am Bild den onglücklichen Zweeten François Duval mam ete Escort. An och op der dritter Platz ass Nesen Escort Steier de Fred Capras.
richtig rausgeht immer. Malheureusement, oui. Non, mais c'est vrai, pour une fois, là, il a fallu, de toute façon, on roule un peu avec sa tête, sinon on serait pas. Christophe Heller, à 3 reprises, les. Op der 4. a 5. Platz sind 2 Porschen. 4. gëtt de Bernhard Münster a 5. de Fred Bovy. Immer dann un den Haspen-Go-Rally kommen, guck man nach schnell, wie d' Resultater waren vun de Boucle de Clavieroise den 18. Februar. Et gewënnt de Xavier Busch mam Lanzer Evo 10. Op die zweete Platz kënnte Jean-Fred Colligno ebenfalls mat eng Mitsubishi. An op die dritte Platz kënnten David Smerz man 2 Rad gedrivene Peugeot 306. Die historisch Wertung gëtt gewonnen vum Verso Cornem am Opel Ascona, heget den engten am General. Den Haspen-Go-Rally mëcht 2018 d'Ouverture vum Belsche Rally-Championat. De Cédric Cherin war wie immer ganz motivéiert. Mam Fabia R5 loch en no 2 Spezialen op der 2. Platz, 5 Sekunden hannner dem Lieder. Mé an der 4. Spezial huet et gerabbelt. Kurs war fir heen du fertig. Unterspëtzt huet no eng Duell ausgesinn tëcht dem Belsche Rally-Champion Wesser Verschoren an dem Chris Prinze. An noch ganz schnell de Guillaume de Mevius mam Peugeot, hin ass an Top 3 ze fannnen noch 4 Speziale.
Eigentlich war de Rouge Rallye an hun der spëtzt ass net allzeviel geschitt. Et gewënnt de Chris Prinzen fir Wasser verschuren. De Guillaume de Mevius kënnt man Peugeot op die dritte Platz. Feierten gëtt de Mark Timmers mam Subaru WRC a 5. de Steve Matern, den sech Skoda Fabia R5 gelungt hat. Dedikat fir der Konditionen goufet 1990, wo de Rallye de Bora en Oktober organiséiert gouf. Mir starte mam Remer Orni op eng Nissan 2 RS.
De Prüf war spannend bis die allerlächt Spesial. Et gewënnt de Remer auch nie am Nissan, Zzweeten gëtt den Nicola Min ma Mazda 323, sei Reckstand op den Echten nëmmen 9 Sekunden. Da fann man op der dritter Position de Wässer Dorn op engem Opel Ascona. Feierten gëtten alle Dëpiereux op eng VW Golf a 5. de Gregory Glenzer op eng Opel Kadett GSI. Montage, Demontage, Schlösserarbeiten. Traditionsfirma Jacques Streff huet an der Stahlindustrie en Numm gemach. Präpariert Metallkonstruktionen, Trape, Glenneren an Lokation vu mobile Kranen mat bis zu 200 Tonnen och fir privat. 80 Joer Entreprise Jacques Streff, Sohn artisanal Gadderscheier zu Deverding.